Amakuru aremeza neza ko MONUSCO uyu muryango ushinzwe uburenganzira bw'abaturage ndetse ukomeza kugenda uharanira inyungu zabo, uyu muryango nyuma yuko abawuyobora bari mu mujyi wa Goma ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso by'uko uyu mujyi bawishimiye cyane, ndetse abo benshi bagaragaza neza ko uyu mujyi wamaze guhabwa umugisha n'amahanga. Bisa nkaho Tshisekedi n'ingabo ze bamaze gukubita agatoki ku kandi, bongeye kugaba ibitero mu mujyi wa Goma, ariko AFCM 23 igerageza kubihagarika, aho yiciye abasirikare benshi cyane bari bagerageje kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Biravugwa ko AFCM 23 yakoze operasiyo ikoranye imbaraga z'umurengera mu rwego rwo kwirinda gutakaza amanota y'umutekano muri uyu mujyi. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari cyamaze kumanuka nk'uko benshi babitangaza. Inkuru zivuga neza ko mu bice bitandukanye by'umwihariko muri parike ya Virunga hari FDLR nyinshi cyane zagerageje kugaba ibitero ndetse ziza guhura n'ingabo za leta ya Kongo basanzwe bakorana. Aba bakaba bari bagamije gukomeza kuvumbagatanya umutekano muri ibi bice, kuko bizwi neza ko hari bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ndetse baturuka mu miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro ku isi. Ibi byose bakabikora kugira bereka amahanga neza ko bisa nkaho ibi bice bikirimo intambara. Ibi rero mu 23 yahise yitambika ndetse yitikubita itababarira. Ni ibitero bikomeye cyane byahise bifata abasirikare bagera kuri 18 bafashwe mpiri ubwo intambara yari igitangira. Abandi basirikare ngo bagera kuri 80 basa n'abapfuye, abandi batatanye ku buryo bukomeye cyane nk'uko bigaragara, ndetse bivugwa neza ko inkomere ari nyinshi ndetse bisa nkaho inkomere zikabije ari aba bagera kuri 18 nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Niki cyatumye AFCM 23 ifatiye umwanzuro ukomeye cyane wo kuza gutanga isomo kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gukora boletinga na FDLR kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano wahigoma, kuko basaga n'abashaka kwereka amahanga neza ko imirwano, imyivumbagatanyo ndetse n'amasasa adasiba. 23 rero ibi yabikoze mu buryo bwihuse cyane, aho yakoresheje itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bivugwa neza ko ari ryo muri batayo ya 3 ikomeza kugenda ikora aho bikomeye ndetse itabaraho rukomeye. Operasiyo zanyuze ku butaka, nta kirere kigeze cyifashishwa, ariko 23 benshi baravuga neza ko yakubise itababarira. Aba basirikare ba FDLR ndetse na FARDC bari baturutse muri za parike ya Virunga, aho bivugwa neza ko bari bakoze urugendo rugera ku masaha agera kuri 4 bagerageza kuza guhungabanya umutekano wo muri ibi bice bibarizwamo bamwe mu bayobozi. Ibi byose bakabikora kugira ngo basige icyasha AFCM 23. Reka nkubwire uko iyi operasiyo yagenze. 23 yabanje kohereza abakomando bagera kuri 18 nk'uko bitangazwa. Aba kandi bagiye mu matsinda agera kuri 2, aho bagerageje kuzenguruka ndetse baza kunyura mu bice bisa nkaho byari kugerageza gusatira izi ngabo ziri guturuka kugira ngo baze kuba bazihagarika zitaragerageza kugera mu bice zishobora gutangira kurasamo mu mujyi wa Goma. Nubwo uyu mujyi wa Goma urinzwe amadrone ndetse ikirere kirinzwe, ariko aya masasu bitewe n'ikirere abanyuramo ayo ashobora kwangiza byinshi cyane, n'amarokete bashobora kuza kugwa muri uyu mujyi maze bikaza gutakaza isura y'uyu mujyi 23 yashakaga kwereka amahanga nk'uko imaze iminsi ibikora. Aha rero niho aba bakomando bakoreye operasiyo maze baza kurabura bagenzi babo, bababwira neza ko aba basirikare bamaze kumanuka ndetse bavuye muri iyi parike ya Virunga, ndetse ibyaje gutuma 23 abasirikare bayo bahita bakora icyo kwita kwa advancinga, barirukanka cyane batangira kuzenguruka ibi bice. Aba basirikare rero b'igisirikare cya FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakorana, basa nkaho bamaze kuba barenga mu bice bagombaga kuba bavamo, dore ko muri parike ya Virunga ngira ngo murabizi iki gice cyagiye kigaragaramo akenshi ahategurirwaga n'ibitero bya drone. Bakimara kuva muri iri shyamba rero 23 yari yamaze gusa naho ibagota, uretse inzira ntoya baturukagamo. Gusheringa ndetse no kurasana amasasu menshi cyane yihuta, umuvuduko udasanzwe. 23 yakoresheje imbaraga z'umurengera. Aba basirikare bo rero kuko basaga n'abatunguwe, ibice batangiraga kurasiramo ntabwo bari babigeremo, ntabwo bari biteguye neza, byatumye batangira gutatana. Ahafatiwe bamwe, abandi barapfa, abandi barirukanka basubira inyuma muri iyi parike ya Virunga. Aho 23 yabakurikiranye kugeza ubu ngubu bisa nkaho bamaze gutsinsura aka gatsiko ka FDLR n'izi ngabo zari zagerageje kugerageza kugaba ibitero muri uyu mujyi wa Goma.
Inkuru rero ziragira ziti igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje guhesha M23 isura mbi birangira babigendeyemo. Iyi ni imitwe y'inkuru yakomeje kugenda yandikwa n'ibinyamakuru bikomakomeye. Amakuru kandi akavuga neza ko M23 yongeye guhagarara bwuma mu birindiro kugira ngo yongere kwereka amahanga neza ko ifite ubudahangarwa. Ibi byose ariko nubwo byagiye bikorwa kuko amakuru yarahari ko aba basirikare ndetse n'izi ngabo za MONUSCO zagiye zitanga amakuru ko nta gisasu ndetse nta giheruka kuvuga mu mujyi wa Goma ndetse n'inkengero byagiye byereka aba bashyitsi bari mu mujyi wa Goma ko ibi byagiye bikorwa kugira ngo M23 isigwe isura mbi kuko MONUSCO ifite abasirikare benshi mu mujyi wa Goma ndetse n'abakozi bayo nyuma y'uko hari hageze bamwe mu bikomerezwa baturuka muri Amerika. Ibi rero byagiye bisobanurwa neza ko izo ari ingabo za leta ya Kongo ziri kugerageza kugaba udutero shuma two kwerekana ndetse tugerageza kwereka amahanga ko uyu mujyi utarinzwe. Nyamara uyu mujyi urarinzwe kugeza kuri ubu nta nicyo wigeze uhungabanywaho. M23 ahubwo yakomeje kongererwa amanota ndetse n'igikundiro. Benshi bavuga neza ko M23 yaje gushyirwa ku ibere ndetse yaje kugaragarizwa urukundo ndetse ngo uyu mujyi ukaza guhabwa umugisha maye nk'uko bamwe bagiye babikoresha. Ikibuga cy'indege cya Goma cyongeye gufungurwa kuri iyi nshuro nk'uko bigaragara. Uyu muyobozi wa MONUSCO ndetse nabo bari kumwe bibikomerezwa mu miryango ishinzwe amahoro ku isi, aba bose bongeye kunyura kuri ikibuga cy'indege cya Goma nyuma y'uko indege ya UN bajemo yabahagaritse Entebbe mu gihugu cya Uganda. Abariho baturuka baza kuri ubutaka bwa Goma ndetse bivugwa neza ko hagaragajwe ikimeze nka M23 yamaze gushinga leta nta gisigaye kubera ikiba M23 yakoresheje kashe zayo ndetse aho benshi bavuga neza ko uyu ari umutego wa M23 yagiye itega Tshisekedi gukoresha izi kashe ndetse aho ifite ibirango bishya bisa nkaho ari ibya leta. Ni iki kizakuraho kuba M23 yaza kuba yagumana ibi bice ko amahanga yamaze kumva filozofi yayo ndetse yamaze kugenda ayigaragariza neza ko ayishyigikiye. Benshi bavuga neza ko ibice bitandukanye bikorerwamo ingendo iyo ugaragaje neza ko waturutse mu bice AFC M23 kontrola ukaza kwerekana ibyangombwa byawe biteyemo kashe y'izi ngabo za M23 hari igihe batakureba neza. Ariko se bizongera kubaho gute mu gihe abanyamahanga bakomeye ndetse baturuka mu miryango ishinzwe amahoro ku isi bakomakomeye ibyangombwa byabo ndetse nabyo byaje guterwamo iyi kashe? Ibyakomeje gushengura umutima wa Tshisekedi. Inkuru imaze kuba kimomo. AFC M23 isa niyamaze kugenda yigarurira imitima y'amahanga nuko abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya AFC M23 bongeye kugaragaza neza ko ari abanyamwuga kandi batandukanye n'inyeshyamba izabayeho izo arizo zose. Igisirikare cya leta ya Kongo butuvugana cyamaze kwifata amapfubyi umujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo. Aha hose hasa n'ahamaze kuba hahabwamo M23. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho mu gihe cyakongera guhirahira gutera ibitero ndetse no kuba cyagerageza kurasa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo gishobora gufatirwa ibihano bikomeye cyane, aho M23 ishobora guhabwa go ahead ndetse na bimwe mu bikoresho biyifasha n'ingabo za MONUSCO ziri muri uyu mujyi ndetse zikaza kuba zafasha M23 kugerageza kwirwanaho ndetse no gusubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo. Uribaza ngo bigenze bite? Ni mu gihe uruzinduko rwa James Wane, uyu akaba umuyobozi muri MONUSCO ukomeye cyane, uyu munyamerika wahoze ari ambasaderi w'iki gihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo, ariko kandi uyu akaza kuba ari umwe mu bashinzwe imibanire n'amahanga mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu kuza igoma byabaje ku buryo bukomeye cyane. AFC M23 niyo yagerageje gukora ibishoboka byose ngo icunga umutekano ndetse inerekane icyo ari cyo cyose cyerekana neza ko umujyi wa Goma urinzwe kandi ukontororwa neza, abaturage batuje. Ibi byagezweho, ariko kandi agahinda kakomeje kwegura leta y'Kinshasa yakomeje gukubita agatoti ku kandi. Ibyaje kugaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 mu kwiereka aba bashyitsi neza ndetse n'ibindi bikomerezwa byari byazanye na James Wane, ngira ngo mwabonye amashusho bakomeza kugenda babakira ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege cya Goma. Ariko kandi bisa nkaho Goma yamaze kuba yahabwa ubwigenge ndetse n'ubwibohore ndetse n'inkengero zayo, bitewe n'uko amahanga yamaze kuvuga neza ko abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma bishimye ndetse habonetse nabo mu nkengero zabo bagiye bagaragaza imvamutima zabo z'uko M23 ikontorora ibi bice. Ibi rero nibyo byatumye igisirikare cya M23 cyagiriwe icyizere. Amahanga nta kongera gukubita agatoki kandi nta kongera gutunga M23
intoki kuko Tshisekedi yagiye yerekana kenshi cyane ko icyo gisirikare cya M23 ngo aricyo gikora amakosa menshi cyane ndetse gikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, nyamara mu gihe amahanga yaratarahagera akawamugani ngo abategera ibwami babeshywa byinshi. Abahageze bamaze gukomfurima bataranahamara n'umunsi, dore ko amasaha nibura 23 aribwo amaze kugenda yuzura hafi umunsi umwe. Ibi bikagaragaza neza ko 23 idakwiye kuba yakora ibyo byose byo gukombeka, kuko ibyo abaturage bagaragaza ndetse n'uko umujyi wago mugaragara nyuma y'imirwano yahabereye, uyu mujyi wari watangiye kuba amatongo. Ibi byose bikomeje kugenda bigarurira 23 icyizere mu mahanga. Abasirikare b'uyu mutwe wa M23 kandi bakomeje kugaragarizwa urukundo n'amahanga, ibyaje gutuma uyu mujyi ushobora kuza kuba umwe mu mujyi wigenga ndetse ukaza kuba headquarter cyangwa se umujyi mukuru wa Kivu, ndetse ibizagaragaza neza ko 23 mu gihe ibyemezo byaba byamaze gufatwa nk'uko bivuga neza ko biri gutegurwa, ikaza kuba yahabwa leta yigenga iyigoma izaba leta ya Kivu nk'uko amakuru bivuga. Ibi rero Tshisekedi kubimukoza asa n'uwenda gusara. Tshisekedi aratangaza neza ko 23 ngo yagiye yitambika ndetse ishobora kuba yaratanze ruswa, ariko abantu bakibaza aho izi nyeshyamba zakura ruswa zitanga mu gihe Tshisekedi ari wagiye ugaragaza kwerekana imitungo ndetse n'amazahabu n'ibirombe atambika kugira ngo ibihugu bikomakomeye bibe byamuha intwaro ndetse bibe byaza no kumufasha muri iyi mirwano, ariko ntibize gukunda. Bisa nkaho kuri kwatangiye kujya hanze, aho 23 yongeye gusa nibiza icyuya Tshisekedi. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushya. Inama z'igitaraganya ziri kuba ikinshasa kugira ngo harebe icyakorwa. Tshisekedi aribaza noneho abari buze gutabaza ndetse n'abari buze kuba yongera gushukisha iby'agaciro, dore ko amahanga yagiye abirira ubusa. Ngira ngo mwagiye mubona ibyinshi yagiye ashyiraho, nyamara 23 bitewe n'uko ikontorera ibice bitandukanye birimo ibirombe nka za Rubaya, ahabarizwa amabuye ya koruta menshi ku isi kurusha ibindi bihugu ibyo ari byo byose, aho sakontororwa na AFC 23. Ibirombe kandi birakora. Bisa nkaho amahanga yamaze kumenya neza ko AFC 23 ariyo izakorana nayo kugira ngo aya mabuye aze kuboneka hatamenetse amaraso, ibyaje gutuma Tshisekedi yongera gukomeza gutumiza inama z'igitaraganya ikinshasa. Bamwe mu bacurabwenge be ndetse n'abasirikare bakomeye bisa nkaho ntacyo bari kumufasha. Ufite icyo kumufasha ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, gusa nawe benshi bagaragaza neza ko atorohewe kugeza kuri ubu ngo bakomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho yakomeje kugenda akorera impinduka mu basirikare bakuru nawe bivuga neza ko bitari kumugwa neza. Abasirikare bakuru bagerageza kuba bamwegera ngo bamuganirize, bamubwire ku kijyanye no kugabanya abasirikare yohereje ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, ariko nta bikozwa. Ni nayo mpamvu yatangiye kugenda yikiza bamwe, aho benshi bavuga neza ko iri ari irangira rya General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugenda atumvikana n'abarimo General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'abandi bakomakomeye basa n'abamaze gucika mu ibice muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ku murongo wa telefone bivugwa neza ko Tshisekedi akimara kubona ibyo AFC 23 iri gukorerwa neza isa n'iyamaze gushyirwa ku ibere, yagaragaje ibimenyetso by'uko atishimiye ibi ngibi, ndetse bisa nkaho ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye nawe ntacyo ari kumufasha, kuko amubwira neza ko icyo yakoze cyari ukumuherereza ingabo kandi zagiye zigerageza kumufasha aho bishoboka. Ndetse perezida w'u Burundi wavuga neza ko iyo hataza kuba ingabo ze ubu ngubu 23 ngo yarageze n'icyicasa yaramaze kwigarurira umujyi wose. Amakuru aravuga neza kandi ko Tshisekedi yakomeje kugenda agerageza gusubiza inyuma ibihe, nyamara ntibikunda, kuko bisa nkaho ibiganiro yagiye agerageza gusabwa na 23 akabitera ishoti, avuga neza ko atakicana n'inyeshyamba. 23 yamusabaga imyanya mu gisirikare ndetse bakaza gukora leta ikomeye kandi ifite amahoro, nyamara yakomeje kugenda babwira neza ko atabazi ndetse ko atari abanyamahanga, ko biyitirira kuba bavuka kuri ubu butaka. Ibi rero bakomeje kubimwereka ko nta mikino. Bisa nkaho Tshisekedi kuri ubu agerageje no kuba yavuga ko agiye guha AFC 23 imyanya mu nteko ndetse no mu gisirikare, bitewe n'uko bamaze kuba bamugaragariza neza ko bafite imbaraga zidasanzwe. Basa naho bashobora kutabyemera, ahubwo bakomeje gutsimbarara ku kijyanye no kuba bagira leta yigenga. Abaturage b'abakongomani bahunze baturuka za Masisi, dore ko ari byo bice byagiye bigaragaramo impunzi nyinshi cyane, ndetse n'ibice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi hatandukanye mu duce twari dutuyemo abavuga by'umwihariko ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse no mu Birere n'ibindi bice byinshi cyane. Mu gihe baba batangiye gutahuka, benshi bavuga neza ko amahanga yakora igishoboka cyose ngo aka gace kongere kwigenga ndetse kagire umutekano.
Amakuru agezweho n'amakuru akomeye cyane yemeza neza ko AFCM 23 iki gisirikare gikomeje kugenda kigaragaza ubutwari ndetse n'ubushishozi. N'amakuru agezweho none yemeza neza ko AFCM 23 yongeye kwereka amahanga neza ko icungiye umutekano uwo ari we wese ndetse n'ibintu bye ahari hose ku butaka bwa Goma ndetse n'ibindi bice bakontorora. Kugeza kuri ubu amakuru atugira haremeza neza ko AFCM 23 mu gihe yari ifite ibiganiro bikomeye cyane bikurikiwe n'isi yose na James Wane. Uyu ni James Wane ndetse akaba umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba MONUSCO. Uyu mugabo kandi yabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubutaka bwa Kongo ndetse uyu ni umwe mu bikomerezwa ndetse ufata imyanzuro ikomeye cyane muri MONUSCO ndetse akaba intumwa ikomeye cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe uyu mugabo yari ari kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko i Goma ndetse aho igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse na Tshisekedi ubwe bakomeje kugenda babazwa nuko 23 ikomeje kugenda yakira ibikomerezwa mu gihe ikinshasa nta nushaka kuhikoza. Ibi byakomeje kubabaza cyane dore ko bateguye igitero gikomeye cyane cya drone. Bivugwa neza ko barashe drone mu mujyi wa Goma mu nkengero kugira ngo baze kubyegeka ku ngabo za 23 ngo zashatse kumuhitana. Nyamara ibi abashakashatsi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi uko location ya Goma imeze bagaragaje ibimenyetso byerekana neza ko ari igisirikare cya Leta ya Kongo cyabikoze ndetse cyakomeje kugenda kigaragaza n'ibimenyetso byinshi cyane byuko bari bapanze kuba barasa ibice umugabo aherereyemo ngo kugira ngo bize kwegeka kuri 23. Amakuru agaragaza neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Goma bukora neza, niyo mpamvu izi ngabo za AFCM 23 zagerageje guhangana n'ibi bitero ndetse amasasu n'amarokete bikaza kurangira biguye mu marembo y'umujyi wa Goma ntibize kugwa muri uyu mujyi ariko bikaza gukomeretsa abaturage ndetse bikavugwa neza ko babiri bahasize ubuzima. Biravugwa neza ko rero aba bagambanyi ndetse n'abari bakuranye n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo kugira ngo baze kurasa ibi bisasu nyirango murabizi bicemo 23 kontrolora biri nkengero z'umujyi wa Goma bireza kugora igisirikare cya Leta ya Kongo kuba cyarasayo kireka cyifashishije bamwe mu baza kwegera ndetse bakaza gukoresha aya marokete. Ibintu rero bisa nkaho 23 yabishyize ku rundi rwego ndetse yerekanye neza ko ifite ubutasi ndetse n'iperereza rikomeye cyane. Abari bagerageje kuba bakora ibi byaha ngo bize kwegeka kuri AFCM 23 bamaze gucakirwa ndetse bahita berekanwa. Uyu James Wane atarava kuri ubu butaka icyaze gutuma AFCM 23 yongererwa amapeti ndetse yongererwa icyizere n'amahanga. Amakuru aragaragaza neza ko bari abasore bagira kuri 3 bari mu mupanga ariko bari muri collaboration n'abandi batari muri iki gice ndetse bivuga neza ko bose bari kuri komande y'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC nk'uko amakuru abivuga. Iki gisirikare cya Leta ya Kongo kandi cyaje kuba kimenerwa amabanga n'aba basore. Bivugwa neza ko nabo ari bamwe muri bo ariko bari bambaye civil ariko bitwaje ibikapu birimo intwaro nk'uko bigenda bigaragara. Aba kandi ngo bashoboraga kuza kwifashishwa mu gutanga location maze bikaza kuba bikoreshwa n'abashinzwe gukoresha drone bakaza kubona uko bakora amakorodone dore ko byari byabagoye bitewe n'ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere bwari buri muri uyu mujyi wa Goma nyuma yuko uyu mugabo ahageze James Wane. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo cyatakarijwe amanota ku buryo bukomeye cyane ariko kandi abagambanyi bo ndaje mbagarukeho mbere yuko mbagarukaho ndetse n'ibyo batangaje nuko bafashwe. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo aya makosa cyakoze yamaze kugikoraho ndetse ku buryo bukomeye cyane aho babikoze bazi ko bagiye kubyegeka kuri 23. Nyamara biza kurangira bakoze ibara rikomeye cyane amahanga ndetse n'abandi baza kubona neza ko ari ingabo za Leta ya Kongo. Benshi bavuga neza ko izi ngabo mu by'ukuri zishobora kuba zitari zigamije kwica James Wane ahubwo zari zigamije kuza guteranya amahanga na 23. Ngira ngo murabizi ko atari ubwa mbere iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC kirashe mu bice bya Goma ndetse mu gihe haba hari ibikomerezwa ibyagiye biteza ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo murabyibuka ubwo baharasaga ndetse bashaka kwica Joseph Kabila ndetse n'umuzungu wakoraga muri MONUSCO mu Faransa. Ngira ngo murabyibuka nta minsi myinshi irashira ndetse byaje kurangira umuzungu aguye muri ibi bitero. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko ingabo za Leta ya Kongo FARDC zikomeje kugerageza gukora icyo ari cyo cyose cyaza kuba kibuza 23 kuba yagirana ubushuti n'amahanga nk'uko biri kugaragara neza ko uyu mutwe nyuma y'ibiganiro byakorewe mu Busuwisi hakomeje kugaragara ibimenyetso byerekana neza ko Tshisekedi ashobora kuba yaramaze gutakarizwa icyizere. AFCM 23 kandi iravuga neza ko atari ubwa mbere ateye n'ubwa kabiri iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC gikoze ibi bikorwa bisa naho biteye isoni nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ariko kandi benshi mu barwanyi
b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bivugwa neza ko abari mu birometero bya hafi bashobora kuba badafite ubushobozi bwo kuza kurasa ahangaha mu mujyi wa Goma, kireka babagurukije drone ndetse bakaza kugurutsa na kajugujugu zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibi rero ntabwo ari byo bakoze, ahubwo bakoze ibisa nkaho baza kwerekana neza ko amarokete ndetse n'amasasu byarashwe byaturutse hafi cyane mu birindiro bya M23, ariko bakoranye n'abagambanyi, ariko kubw'Imana ya M23 biza kurangira bacakiwe ndetse baza guhita boherezwa aho M23 ishyira abagambanyi nk'aba, ndetse babazwa ibibazo byinshi cyane aho bahise berekanwa, ndetse bivugwa neza ko amahanga yose yaje gushyira ikimwaro ndetse aza kongera kureba nabi Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakora ibikorwa bisa naho biteye isoni. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru aravuga neza ko abagambanyi bari bamaze gufatwa ndetse basobanuye byinshi cyane mu byo ngiye kukubwira. Aba bavuze neza ko bari batumwe, ariko kandi bakaza gutumwa baza kuba bahabwa agahimbazamusyi gakomeye cyane nyuma yo kuva muri iyi operasiyo. Bari babwiwe neza ko bari buze kujya biherera ahari abaturage bakeya badashobora kumenya urekuye amarokete, ndetse dore ko bari bafite imbunda baje basanyaguje mu bikapu kugira ngo baze kugerageza kuziteranya batangire kujya barasa, ndetse bivugwa neza ko ibi kandi byasaga naho uyu mugabo James Wan atari bwico uko izi mbunda zisa nkaho zitari bumurase, ahubwo bari bagamije guhungabanya umutekano kugira ngo babyegeke kuri M23, kugira ngo amahanga abone neza ko M23 ubwayo kuko ari ikontorora umujyi wa Goma yamaze kugerageza kwica umuyobozi wa MONUSCO ndetse umuyobozi ukomeye cyane umunyamerika ubarizwa kuri ubutaka bwa Goma kugeza ubu. Tshisekedi kandi ibi byose arabiterwa n'ifuhe ry'uko uyu mugabo yindiriye ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse bivugwa neza ko Tshisekedi atifuza uwari wese w'igikomerezwa wagira n'ibiganiro ndetse ngo aze kuganira na M23 kuko yamaze kumenya neza ko izo ari process zitangira zo kwigarurira imitima y'amahanga. Amakuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare cya M23 kimaze kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Ni intwaro bivugwa neza ko ziganjemo amadrone yarari mu bubiko bwayo, ndetse bivugwa neza ko ari amadrone mashyashya yari yaroroherejwe n'igihugu cy'Ububirigi. Ibi byose byamaze kujya hanze, ndetse bivugwa neza ko umugambi burya w'uko igihugu cy'u Burundi kizatera u Rwanda wari wamaze kunozwa, ariko se bigenze bite ko bihindutse ku munota wa nyuma? AFC M23 bitewe nuko intwaro zari kuzatera u Rwanda zari kuzahira kuri M23 ngo zirasa ndetse zikaza kuyikura mu bice ikontorora, kandi aba bakongomani babarizwa muri M23 bariye karungu ntibashaka kuva mu bice bakontorora, ndetse basa n'abamaze kugerageza kugenda bashinga imizi. Ibibaye ku gisoda cy'u Burundi rero bisa nkaho za ntwaro zose z'u Burundi zari zaratanzwe n'igihugu cy'Ububirigi kugira ngo zizifashishwe muri operasiyo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. M23 ibashije kuzirasaho ndetse inyinshi zakongotse. Namakuru agaragaza neza ko intwaro nyinshi cyane zirimo tanka z'intambara, amadrone yarakiri mu makarito ndetse n'ibindi bikoresho kajugujugu ndetse ibindi bikoresho by'intambara byari byazanywe ku rugamba, ariko kandi bikaba byari biri ku butaka bw'u Burundi, ndetse aho byari bitegerejwe kuzanwa ku butaka bwa Kongo ahari kuzifashishwa nk'indiri y'izi ngabo z'u Burundi ndetse n'abandi bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aba bose mu kwiyegeranya bari baramaze kugura ibikoresho, ibindi babiharwa n'igihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cya Kongo cyari cyarasizemo akaboko gakomeye cyane. Kuri ubu ngubu amakuru agezweho M23 yaje kureba ntiyitaye ku by'u Rwanda ndetse yarebye inyungu zayo. Ivuga neza ko izi ntwaro zagombaga kuyihitana kugira ngo baze kuba batera u Rwanda. M23 abakongomani baharanira uburenganzira bwabo bagerageje kuba barasa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. N'amakuru abivuga, ariko nanone ntabwo byemezwa neza ko ari M23, ariko bagendeye aho ingabo zaturutse ndetse na drone yarashe kuri izi ntwaro, benshi baremeza neza ko ari abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, ariko kandi abenshi bakemeza ko ari AFC M23 yatwitse izi ntwaro. Bivugwa neza ko amakarito yararimo amadrone y'intambara, ndetse bivugwa neza ko kandi harashwe na tanka nini z'intambara. Ibi byose byari ibikoresho bisa naho ari bishyashya. Ibi bikoresho byari byirinze kujyanwa i Bujumbura kuko bisa nkaho n'ubundi bizagarurwa ku butaka bwa Kongo ubwo byaturukaga ku butaka
bw'igihugu cya Tanzania bije mu mato byashyizwe hafi mu bubiko ndetse mu kampi ya gisirikare aho byagombaga kujya bikurwa byerekeza ku butaka bwa Uvira ndetse kugira ngo bize guhangana na M23 maze mwabira bicariho hagirwa training wing ndetse habe amabaragisi y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi zishaka gutera u Rwanda. Ibi ntabwo bigikunze. Amakuru atugira haremeza neza ko M23 uretse intwaro nke hazajyanywe i Bujumbura, izindi hafi ya zose zamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa kamikazi z'ubwiyahuzi zagurutse ndetse ziza kugenda zitungura ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, dore ko izi drone zagurutse mu rukerera ndetse biza kurangira abasirikare benshi cyane b'igisoda cy'u Burundi batunguwe nuko izi ntwaro zari zirinzwe, ndetse nta watekerezaga neza ko iki gice gishobora kuza kugurutswamo drone paka zigeze kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ese uwakontorolaga drone ari hehe? Ibi ndabikubwiye, ariko ndabanza nkubwire neza ko ubu igisoda cy'u Burundi kiri mu marira n'agahinda gakomeye cyane. Abamuhaye intwaro General Neva baramushinja uburangare ndetse no kutita ku bintu, kutumvikana hagati y'abari bari mu mugambi mubisha bisa nkaho byatangiye. AFC M23 yabikoze yigirira kuko izi ntwaro zari zaragambiriye kubanza kuyikubita ndetse ngo zikayigiza inyuma zikayirukana mu bice bitandukanye, ikaza kunyura za Kamanyora ndetse bakayirukankana bakayigeza za Bukavu ndetse aha hose na za Karehe, ikaza kwirukankanwa ndetse ikaza kumeneshwa. Ibi rero M23 ikimara kumenya neza ko iyi migambi yose izakorwa n'izi ntwaro nshyashya ndetse harimo amadrone bivugwa neza ko yarari mu makarito mu bubiko, harimo tanka z'intambara, imbunda ntoya ndetse n'ibindi bikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Ibi byinshi byamaze gushya ndetse nta buzimirizo bwari buhari kuko ibi byakozwe mu rukerera. M23 yagerageje kuba yakora operation mu gihe nta bufasha bwari buze kuboneka. Ingabo z'u Burundi zari zicunze ibi bikoresho zatunguye cyane, bivugwa neza ko benshi muri bo bamaze no gupfa nk'uko amakuru abivuga, ariko kandi hapfuye abasirikare bagera kuri 3 nk'uko bigaragara neza ko imirambo yabo ariyo yagaragaye. Abandi bari bari ku burinzi, bivugwa neza ko bagerageje gutabaza, kandi hafi hari ikigo cya gisirikare n'izi ntwaro niho zari ziri, ariko bisa nkaho byabatunguye ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko hasigaye intwaro nke zishobora kuba zari ziri muri Kave, ubwo ni munsi y'ubutaka, izindi zose zamaze gushya. Leta y'u Burundi iraza gusobanurira iki Ububirigi kurebana y'ingwe byatangiye. Bivugwa neza ko igihugu cy'Ububirigi, Minisiteri y'Ingabo yatangiye guhamagara General Neva utetse igihugu cy'u Burundi amubwira neza ko yagize uburangare bukomeye cyane, izi ntwaro agomba kuzishyura ndetse akaryozwa n'imipangu yose yari yarapanzwe n'iki gihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bikaba birangiye ibikoresho bitwitwe. Ese byagenze bite? Ese AFC M23 yafashijwe nande? Nubwo tutarabyemeza, ariko nanone urebye ibimenyetso bamwe bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe arizo zashatse gutanga isomo mu rwego rwo kuburizamo ibitero bikomeye cyane, ariko nanone abenshi baravuga neza ko ari abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bitewe nuko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda ahinduranya abasirikare barwananye urugamba, agatangira kubicaza, agatangira gushyiramo bamwe agendeye ku byo bataramenya. Kugeza kuri ubu ngubu rero bivugwa neza ko bamwe mu bajenerali ndetse n'abandi basirikare barwanye urugamba hamwe na Perezida Neva bava mu mashyamba kugira ngo baze ku butegetsi, bisa nkaho yatangiye kubashyira ku ruhande. Benshi baravuga neza ko ariyo mpamvu nawe atangiye guhura n'ibibazo ndetse n'ibihombo bikomeye cyane. Kuri ubu rero ingabo z'u Burundi ziraririra mu myotsi. Intambara irakomeje mu bice bitandukanye. M23 ikomeje kuba yagerageza gukora ibitero bitandukanye nayo kugira ngo yigizeyo. Ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zatangiye kwisatira mu kibaya cya Ruzizi nk'uko bigaragara. Imisozi ya Kabunambo, by'umwihariko Kabunambo ya mbere, M23 yongeye kwaturutsa imbaraga ziremereye cyane zifashishije intwaro zo mu bwoko bwa BM, ndetse hongera kugaragara naho amatanka y'intambara yongeye kurasa amakompura kuri izi ngabo, aho zaje gusubira inyuma. Zari zugarijemo M23 yagombaga kuzigiza inyuma. Iyi tactique y'igisirikare kuko bivugwa neza ko zashoboraga kuza gutungurana ndetse zikaza kugaba igitero gitunguranye kuri M23 mu gihe bari mu birometero bigera kuri 2 n'igice. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza ko M23 iri mu ngamba ndetse ikomeje kugenda igerageza kwirwanaho ndetse no guhagarara mu birindiro byayo ndetse inagura defense zayo nk'uko amakuru abigaragaza.
Nibiki bibaye n'amakuru agezweho noneho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikoze ibara aba basirikare bazikuraho. Ni mu gihe uwitwa James Wane, uyu ni umuyobozi ukomeye cyane, umuyobozi wa MONUSCO ndetse akaba umunyamerika ukomeye cyane mu bijyanye n'imibanire y'amahanga. Uyu kandi yabaye ambasaderi igihe kinini cyane, ambasaderi wa leta z'ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo yaje ku butaka bwa Goma ndetse yaharaye ndetse yagize ibiganiro byinshi cyane bikinakomeje, akomeje kugaganira na mama 23 ndetse n'ibindi bikomerezwa n'abandi bakomeje kugenda bagerageza kuganira uko ingabo za MONUSCO ndetse n'ibi bitero bitandukanye byagiye byibasira ibice bitandukanye bishobora guhagarara, maze mama 23 ikaza kugenda yagira uburyo ikontorora ibi bice nta ntugunda. Uyu mugabo rero mu gihe akiri kuri ubutaka, igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwimena inda cyerekana neza ko gikomeje kugenda gihungabanya umutekano w'abaturage. Amarokete agera kuri 3 yarashwe neza mu marembo y'umujyi wa Goma. Uyu mugabo akiwurimo, ibyahise byemeza amahanga ko Tshisekedi n'ingabo ze bashaka kwica abaturage ahubwo batifuza AFC mama 23. Ingabo za leta ya Kongo zikozeho ndetse biravugwa neza ko ibyakozwe bisa nkaho bigiye gutuma igisirikare cya leta ya Kongo ndetse kiza kuba cyatakarizwa icyizere 100% kikaba cyanafatirwa ibyemezo mu gihe batinyutse kurasa kuri ubutaka bwa Goma ndetse mu gihe hakiri uyu muyobozi. Mu by'ukuri igoma hari ubwirinzi bw'ikirere ndetse hakomeje kugaragara umutekano igihe kinini cyane, ariko kandi mu nkengero z'umujyi wa Goma by'umwihariko mu marembo hashobora kuraswa. Byo ni ibintu bishoboka kuko nta bikomerezwa bihari ndetse bivugwa neza ko ari amarokete yarasiwe kure, nanone bikavugwa neza ko yarashwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iyi leta. Uyu mu diplomate James Wane ndetse yahise akora statement ikomeye cyane ivuga neza ko Amerika ishobora kuza guhita icana umubano ku buryo bukomeye cyane n'iyi leta ya Tshisekedi, kubera ko n'ubundi bice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro n'ibirombe n'ibice bya Rubaya kandi n'ibice bikontororwa na AFC mama 23. Ibyatumye benshi cyane bakomeja kuvuga neza ko igihugu cya Kongo gishobora kuba kigiye kubamo impinduka zikomeye cyane, aho igisirikare cya AFC mama 23 kigiye gutera Tshisekedi uw'inyuma ndetse mama 23 yongeye gusubira ku ibere nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko uyu mugabo James Wane wari waje kuri ubutaka bwa Goma, uyu mugabo kandi ngo yagenzwaga na byinshi cyane ndetse ko amahanga yagiye abeshwa. Akihagera yagaragaje neza ko yishimiye kubona abaturage ba Goma bishimye ndetse yishimira isuku ndetse n'umutekano uri muri uyu mujyi wa Goma. Uyu mugabo kandi cyahise gituma avuga neza ko mama 23 ndetse bakoze ibintu bikomeye cyane bakwiye kugumana ibi bice. Ibi rero nibyo biri gutuma Tshisekedi agerageza kwereka amahanga neza ko atishimiye iby'amahanga ari gukora byo gushyigikira AFC mama 23 nk'uko biri kugenda bitangazwa. Amakuru kandi aravuga neza ko uyu mugabo mu gihe aza kuva kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ashobora kuza gusiga atanze amategeko akomeye cyane, bitewe nuko MONUSCO ifite ingabo nyinshi cyane hano mu mujyi wa Goma. Ngira ngo ababonye amashusho menshi cyane yajya asirikira, ni ingabo nyinshi cyane z'abazungu ziri kuri ubutaka ndetse benshi bavuga neza ko izi ngabo nubwo zagiye zigaragara zikora amakosa yo guhangana na mama 23 ndetse zigerageza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane, ubwo mama 23 yazaga kwinjira mu mujyi wa Goma bisa nkaho bamaze kwiyunga ndetse babumwe, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC aricyo gikomeje kugenda kigorwa. Tshisekedi we asa naho ntawe afite wo kumwumva kugeza uretse perezida w'u Burundi nawe utorohewe n'ingabo ze zikomeje kugenda zigwa kuri ubu butaka. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kuba kigorwa ndetse gikomeje kugenda nacyo kitoroherwa n'ibibazo bikomeze kucyugariza. Intwaro zabo zikomeje kugenda zitwikwa ndetse zikomeje kugenda zipfa ubusa mu buryo bw'amaherere, aho bivugwa neza ko hakomeje kugenda humvikana no gusubiranamo gukomeye cyane. Tshisekedi se azatabarwa na perezida w'u Burundi, nawe benshi bavuga neza ko adashinga nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Bisa nkaho Tshisekedi ibyo yishuyemo bishobora kuba bigiye kumubyarira amazi nk'ibisusa, maze mama 23 ikaza kukamufatana nk'uko bisa nkaho yamaze kwigarurira imitima y'amahanga. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya ku rugamba, aho bigaragara neza ko uretse ingabo z'abarundi na FDLR, izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na wazalendo zidashobora guhangana uko ariko kose. Ibi rero nibyo biri gutuma Tshisekedi akomeza kujya kuri pressure, kuko abo yari yiringiye bose yaba amahanga atandukanye bamaze kumwereka neza ko bamaze kumva filozofi ya AFC mama
M23 akaba nayo batangiye kugenda bakurana ndetse banaza mu bice kontorora bagakorana amanama akomeje gutera ifu ya Tshisekedi ku buryo buteye ubwoba. Namakuru agezweho nonaha namakuru yemeza neza ko igisirikare cya M23 kuri ubu ngubu cyaba cyatangiye kubyinira ku rukoma ni mu gihe James Wane uyu kandi akaba umuyobozi muri MONUSCO uyu kandi yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu yiyiziye igoma ku munsi w'ejo uyu kugera igoma kandi yavuze amagambo menshi cyane arimo gukorana na M23 ndetse yongera kwibutsa abantu cyane ibijyanye n'inshingano za MONUSCO ko harimo kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurwanya imitwe y'iterabwoba ariko kandi yongera kwibutsa neza ko ikimuzanye ari ukugerageza gushaka amahoro. Mu magambo menshi cyane yavuze uyu mugabo w'umunyamerika watunguye benshi cyane akoresha ururimi rw'igifaransa yavuze amagambo yemeza neza ko M23 yaba igiye guhabwa ubwigenge bwa Kivu Republique. Kivu Republique ni ibice bitandukanye biri ku butaka bwa Kongo M23 yagiye ifata ndetse muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ni ukuvuga ngo ni ibice byo muri Kivu y'Epfo guhera mu mujyi wa Bukavu kugera mu bice bitandukanye byose na za Karehe n'ibindi bice kugera za Uvira aha hose ndetse no kuza muri Kivu y'Amajyaruguru guhera za Goma kuzamuka za Masisi kunyura nyine muri ibice bya Sake ndetse na za Minova hose no kumushaki ibice byinshi cyane n'ahantu hanini cyane haruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika n'ubutaka bunini cyane bwakabaye buhabwa ubwigenge. Uyu kandi James Wane ni umwe mu bavuga rikijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba umudiplomate ukomeye cyane umuyobozi ukomeye cyane muri MONUSCO uyu kandi yamaze gutanga impuruza ndetse abwira amahanga neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeza kugenda gikora amakosa bitewe n'ibimenyetso yamaze kugenda yerekwa ndetse ahabwa ubwino. Ni byinshi cyane byamaze gushyira M23 muri avantage gusa benshi cyane baravuga neza ko icyashimishije cyane ari uko uyu mugabo yakomoje ku kijyanye no guha AFC M23 ubwigenge ndetse ikaza kuba yagira leta yigenga. Kivu Republic irashoboka ndetse ntabwo bizasaba process zo gukora balkanization bwa buryo bwo gucamo igihugu kinini kabiri bitewe n'umutekano muke ahubwo AFC M23 izafata ubwigenge igire indirimbo y'igihugu ndetse igire idarapo ndetse kibi igihugu aho uzarenga umupaka yaba igisirikare cya Leta ya Kongo gitera ibi bice cyangwa AFC M23 yongera gutera ibice yegera inyuma ayishobora guhanwa nkaho ari leta yateye indi. Ibi byose M23 yagiye birwana ndetse ikagerageza kwerekana neza ko Leta ya Kongo igerageza kubirukana mu bice bitandukanye. Wabyumva utema M23 igize leta yigenga ndetse ibice bya Masisi ndetse abaturage benshi cyane bahungiye mu bihugu bitandukanye by'umwihariko nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi impunzi nyinshi cyane z'abakongomani zigasubira ku butaka bwa Kongo abaturutse za Masisi abaturutse mu bice bitandukanye za Goma abaturutse mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hose ndetse n'abandi bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye by'Iburayi bakaza gushora imari ku butaka bwabo. Ibi rero byamaze kwemezwa ndetse binavugwa neza ko amahanga asigaye kuba yakora ikijyanye no kuba yakora supervision ya nyuma ndetse bikaza kurangira AFC M23 yemejwe ndetse nka leta yigenga. General Sultani Makengo umugaba mukuru w'izi ngabo ni umwe mu bagenda bagerageza gukora igishoboka cyose bagakora administration ikomeye kugira ngo AFC M23 ikomeze kugenda yubaka inzego. Uyu kandi yakomoje kuko M23 yarubatse inzego zimeze n'ubundi nk'iz'igihugu ifite igipolisi ifite abaguverineri n'abayobozi b'inzego zibanze ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse yatangiye no gukora imihanda n'ibitaro byarubatswe ibintu bigaragaza neza ko iterambere rizihuta kurusha n'iki gihugu cya Kongo mu by'ukuri. Uyu mugabo kandi yaje guhumuriza abaturage bo mu bice bikomeje kugenda biraswamo n'ingabo za Kongo babwira neza ko ibingibi nta gihe bigomba kumara. Uyu mugabo kandi yaje guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu ndege ya UN ndetse aza kuba yakururukira Entebbe hariya ku butaka bwa Uganda aho yaje kuva yerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma kiguyeho indege ya kabiri gusa kuva iyi mirwano yabera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo benshi bavuga neza ko aho yicaye umutima uri gutera ntari kurya ntari kuryama. Uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye amahanga yari yarateze AFC M23
ahubwo ari kuza mu bice M23 kontora ndetse akagirana inama n'abayobozi ba M23 ndetse bakaganira ku bibazo biri muri ibi bice, aho bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande mu buryo budasubirwaho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bakomeje imyitozo, aho bivugwa neza ko M23 yaguye igisirikare ndetse hari n'abandi basirikare barenga 12,000 benda gukora pass out, aho bari mu kigo cya Rumangabo ndetse no mu yandi training wing aho bari gukorera imyitozo. Ni mu gihe hashize iminsi ndetse M23 so yabandi basirikare basohotse mu byiciro bibiri 715 ndetse n'abandi 5,000, abo bose bagiye bajya mu kazi. Ibi rero biragaragaza neza ko igihugu cyigenga M23 yemerewe kugikontorora nkuko byagiye bishimangirwa na James Swane, uyu muyobozi wa UN ndetse akaba umunyamerika ukomeye cyane uvuga rikijyana, wahoze ari ambasaderi w'igihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo umugabo, kandi akaba yarize amategeko cyane ndetse n'ibibanire y'amahanga. Ibi rero nibyo byatumye yoherezwa kuri ubu butaka aho yarashagiwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Aba bose bagiye baganira n'abayobozi ba M23 by'umwihariko n'abayobozi b'umujyi wa Goma. Ingabo za UN zari nyinshi ndetse bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande. Bizagenda bite ko Tshisekedi ibyo yagiye arwanaho byose byagiye bimupfira ubusa kugeza kuri ubu ngubu akaba ari kugenda agaragaza ubushake bw'uko hashobora gukorwa ibiganiro ngo izi ngabo za FCM 23 zikaza gushyirwa muri guverinoma, ariko bisa nkaho 23 isa naho itakibikeneye. Yagiye yinginga kenshi guhabwa umwanya ndetse muri iyi leta, bisa nkaho leta ya Tshisekedi yagiye ibirwanya ndetse ikavuga neza ko idashobora gukorana nabo ndetse ibita abanyamahanga. Bisa nkaho rero ibingibi byagiye bimara ubwoba AFCM 23 iza kumva neza ko ishobora kuza gushinga iyi leta. Reka tuve mu cyitwa balkanization cyangwa se kuba Kongo yacirwamo kabiri, ahubwo twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba hakurya muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse haracyavugwa ibiturika biremereye cyane nta gahenge, ariko kandi hakomeje kugaragara ibitero by'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda bya advancinga bigerageza gusatira Puezero, aho AFCM 23 n'ingabo z'amaduba kontorora kugeza ubu. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi kigomeje kuba gicura imigambi iremereye cyane yo kwataka ibice M23 kontorora, nubwo bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora cyane. Abasirikare benshi cyane b'uyu mutwe wa AFCM 23 bakomeje kugenda bapanura berekeza mu bice bya Walikale, aho bivugwa neza ko bari guhangana n'ingabo za FDLR zitagira umubare ziri muri ibi bice. Inkuru igezweho nonaha ni inkuru iteye ubwoba. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya mu kugerageza gutera M23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. M23 yakomeje kuguma mu birindiro byayo, ariko ifite amakuru yemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bari buze kwambuka ikiraro ndetse bakaza gutera ibirindiro bya M23 baturutse ku butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abasirikare kandi inkuru zivuga neza ko bamaze kwambuka uruzi berekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare b'u Burundi banyuze mu bice by'ahitwa Rugombo ndetse na Rukana, aho bari kwerekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni uguhangana na M23. Ibi ndabikubwira cyane, ndanakubwira neza ko ibitero bikomeye cyane bya kajugujugu iyaswe 25 byongeye gupangwa ndetse biratekurwa, ndetse bivugwa neza ko Minembwe yagombaga kuza kurimburwa. Ese niki cyabaye cyatumye yiswe idahagurukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi kugira ngo ize kurimbura? Ibi byose ndabikubwira uko M23 yakomeje kugenda yitambika iburizamwe ibi bitero. Nanone inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko mu bice bitandukanye za Bijombo, ahangaha neza werekeza mu mujyi wa Uvira, hongeye kumvikana ibiturika biremereye, aho igisirikare cya M23 cyahiciye abawazarendo iryaguye nyuma y'uko bari bongeye gufunga umuhanda babuza abaturage kugenda, bitewe n'uko bisa nkaho bari bamaze gushyiriraho bariyeri abaturage baturuka mu bice M23 kontorora kugira ngo batongera kugera mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo ndabikubwira. Nanone hatanzwe igitambo cy'amaraso gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Turajyayo ndagusobanurira byinshi cyane mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi zongeye kwikoma perezida wazo nyuma y'uko akoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare, akaza gukura bamwe mu nshingano abandi akabicaza ndetse agashyiramo abashyashya azajya abwira uko yumva, ndetse aho bivugwa neza ko abajenerali bakuru batangiye kumureba ijisho ribi. Ibi byose ndabikubwira mwaya makuru. Ndakubwira kandi ko ari inkuru zigezweho ndi bukubwira ibijyanye n'amasezerano mu Busuwisi, ibyavuyemo bimeze bite ko Tshisekedi yaje gusanga yicariye intebe ishyushye. Inkuru zigezweho aka kanya.
Namakuru yemeza neza ko leta y'u Burundi yongeye kohereza abasirikare bagombaga kwambukira mu bice bya Rugombo ndetse no mu bice bya Rukana, aha hose nahakontororwa n'igisirikare cy'u Burundi kuko ni ku butaka bw'u Burundi, ariko bagombaga kwambuka uruzi berekeza aho M23 ikontorora ku butaka bw'iki gihugu nyine cya Kongo nk'uko bari babipanze. Aha bivugwa neza ko bari bapanze kurasa M23 amasasu menshi cyane ndetse bakaza kuyitungura nk'uko bivugwa, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bamaze igihe babitegura, ariko M23 yaryamiye amajanja bisa nkaho yategereje ko baza kuhagira ndetse birangira barasanye ku buryo bukomeye cyane, haguye abasirikare benshi cyane nk'uko inkuru zibigaragaza. Kuri telefone bivugwa neza ko abasirikare bahanganaga na M23 bagerageje guhamagara, ariko biza kurangira batabonye ramfori iyo ariyo yose kuko kwambuka uruzi byari bigoye cyane. Abasirikare kandi ba M23 basaga naho bahafite ibirindiro bikomeye cyane, ariko bisa naho bitazwi. Benshi bakavuga neza ko M23 yisi hadiployinga abasirikare bashya mu gihe yari imaze kumenya neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze iminsi begera ibice by'umupaka, nayo yahise ifata umwanzuro wo kwegereza abasirikare muri ibice, ariko mu ibanga rikomeye cyane. Abarundi mu kwambuka bumvaga neza ko bisanzuye ndetse bisanga bari butangire guhangana ndetse no kurasana bageze mu birometero nka 3 nk'uko bari bahawe amabwiriza, ariko ntabwo ariko byagenze. Bambutse bakimara kwambuka bakubitana n'intare za Sarambwe zarakaye, niko kubacucuma induru ziravuga. Inkuru kandi zigezweho ziravuga neza ko abasirikare bahaguye ari benshi cyane ugereranyije nuko urugamba rwari rumeze, ariko kandi bigasobanurwa neza ko na n'ubu hacyumvikana amasasu menshi cyane. Abasirikare b'u Burundi bari mu bice bya Rugombo ndetse no mu bice bya Rukana, ariko kandi nanone bikavugwa neza ko na Nyamitanga haturutse abasirikare bari baje gutanga ramporo. Ibi rero ntacyo byigeze bitanga kuko intare za Sarambwe zari ziri ku kibuga cyazo zagombaga gukubita zisya zitanzitse. Nanone kandi inkuru igezweho iremeza neza ko byari byamaze kuba confirmed ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo mu mikoranire yabo bari buze guhagurutsa iyi Sukhoi 25 ikaza yerekeza ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, aho yagombaga kurekura amakompora menshi cyane iminembwe. Iyo bavuze amakompora y'Isukhoi ngira ngo benshi mwagiye muyibona, aho irashe hahita hinduka amatongo neza ndetse aho irashe hahinduka inkangu bitewe n'ibisasu biremereye cyane irekura, ngo bari bamaze kubipanga ndetse banogeje umugambi, ariko baza kumenya neza ko uburyo bw'ubwirinzi hari ubwegerejwe mu kirere iyi ndege yagombaga kunyuzwamo, ndetse M23 yasaga niyamaze kuyitega. Ibyaje gutuma iki gitero gisubikwa nuko abanyamurenge bongera kubona amahoro ku yindi ncuro, aho bisa nkaho M23 mu gihe yaba ibarekuye bakisanga ntacyo basigaranye, kuko bafashe umwanzuro wo kubamenesha ndetse iki gice ngo bakagigira ibice byo gutreninga abasirikare babarizwa mu itsinda ry'ingabo ngo zigomba guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko byagiye bigaragazwa. Aha rero amadubu nayo yakomeje kugenda yirwanaho agerageza kurwana kuri gakondo nk'uko bagiye babibwirwa kenshi cyane. Nanone kandi induru zikomeje kuvuga mu bice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru bigaragaza. Abawazanendo bongeye kuraswa na M23 nyuma y'uko bari bafunze imihanda, kuko abaturage benshi cyane bari kwinubira kudahaha ngo babe banyura mu mihanda isanzwe, kugeza ubwo bari batangiye kujya banyura inzira z'ubusamo, iz'ibihuru ndetse n'uburyo bugoye bwa transport bwo kuri ubu butaka bikagomeza kugenda bibagora. Amakuru yaragaragaza neza ko aba basirikare b'igisirikare cya Wazalendo nyine barashweho ku buryo bukomeye cyane, ndetse biza kurangira bakuye amabariyeri mu nzira. M23 ibi yabikoze kugira ngo abaturage bongere kwisanzura, kuko basaga n'abamaze kugenda bakumira abaturuka mu bice M23 ikontorora kugira ngo ntibomererwe kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru agezweho nonaha yerekana ibimenyetso bigera kuri 6 bivugwa neza ko abacancuro bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bamaze bose kuba batanga oda, ndetse bamaze gutanga amabaruwa asaba ko basesa amasezerano bafitanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kaza kuva muri imirwano bagahara aya madolari menshi cyane bakoreraga. Ibi bitewe n'iki? Igisirikare cya M23 cyongeye gufata abacancuro 4, noneho biravugwa neza ko aba bacancuro aribo bari basigaye mu bahanga bari kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse batanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse n'akajugujugu z'intambara. Aba basirikare bivugwa neza ko batewe mu bigo byabo, ndetse bivugwa neza ko babiri basanganywe ibikoresho biremereye cyane bikoreshwa mu kubungabunga ikirere ndetse no kugurutsa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare kandi ndavuga aba bacancuro bagera kuri 4 bafashwe, 2 ari bazima, abandi 2 bamaze kwishwa bitewe n'imirwano yabereye aho basanzwe na operasiyo ikomeye cyane ya M23. Amahanga yakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ibi ari gukora
gukora byo kuzana abacancuro ndetse n'ingabo nyinshi cyane zigahurira kuri ubu butaka aribyo bihungabanya umutekano w'abakongomani. ibi mama 23 kandi yagiye ibyereka amahanga. abacancuro si ubwa mbere bafashwe ndetse bakerekwa amahanga ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse mu kimwaro cyinshi cyane, ariko bisa nkaho noneho n'abari basigaye bari buze kuba bikura kuri ubu butaka. biravugwa neza ko abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abaturutse muri Rumaniya, abaturutse mu itsinda rya Burakawota bo kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere kubera ko bagiye bicwa ndetse abakuru muri bo bagapfa, aba bakahasigara ari kugira ngo amasezerano arangire bacyure ayo mafaranga, ariko mu by'ukuri bategera aho urugamba ruri kubera. bivugwa neza ko aba bacancuro bane bagizweho ingaruka zikomeye cyane nuko abasirikare bagombaga kubacungira umutekano bishwe rugikubitana mama 23 mu gutegura iyi operasiyo. benshi bari kwibaza mama 23 ni iki ikoresha kugira ngo ize kumenya amakuru ndetse navumbure inyubako cyangwa se aho aba bacancuro bapangira urugamba. bivugwa neza ko bari bamaze kwegera ibice mama 23 kontrolora kugira ngo baze gukora amakoordinate ndetse baze gushyiramo amakomande yahaza kunyura drone ziza guhagurukira za Kisangani. mama 23 bikubimenya rero yavugaga neza ko aba bacancuro bari buze gusubira mu bice bari basanzwe barimo mama 23 itashobora kugeramo, biza gutuma ikora operasiyo bakiri gukorodona ndetse banapanga ibi bitero. aha rero niho aba bacancuro bane bafatiwe, babiri bahita bicwa, abandi babiri barafitwe na mama 23 mu kimwaro cyinshi cyane. benshi baravuga neza ko mama 23 yari ikwiye kongera kuberekana kuko ku munsi ubanziriza w'ejo yari yafashe abandi bagera kuri 6 ibafite ari bazima. operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane aho mama 23 yatakaje abakomando bagera kuri 2 bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza kuko abacancuro bose barafashwe bagera kuri 6 ndetse ahaguye nyine abasirikare ba mama 23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. bivugwa neza ko intego mama 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma mama 23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. benshi bati mama 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma, abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi. bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. bivugwa neza ko mama 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana igoma bose akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontrolora. uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo mama 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. nyamara mama 23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura. ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho icyo mama 23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. imihana myinshi
byinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice.